Ban tagkilan mo ko't pakayapan, ban linisan mo ko kaladwat katawan, ban dinan mo kong bayong biye at parasan. Lalapit ko la naman kaya kading pakamalan ko king biye, kalupadaret ang taong memitbit ketang paralitiko, at memusbus king bubungan, bang ikuldas de at ilapit kaya ka, itang kakaluburan dang ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sang ilapit kaya ka ding kaluguran ko king biye. Ban ilaman, damdaman doring amano mong makapasno. At baning upaya ning kalam mo, munye bayong sikanan karing tuddang mangalgal at may bugdang masiralo. Ban enalamitakit pa si bayo o maliliking paglakad da. Lalapit ko kaya ka o apong mamakalulu, nung makanano na kang lepitan nitang babaeng kananeya, amig makalunos alang-alang king masakit anak na, at may nalig king degulan ning puso mo, ning lunos mo, at masabal karing alang akarapat. Kalupa na, lalapit ko nganting asong manenaya king pamangan amubabalag ibat king lamesa ning kayang amo. Lalapit ko kaya ka, kalupa na nitang babaeng mi kasala, aw meda ng basibasan detang taong mapanus ka. Uling balo kong mapaglunos ka, at ika mong bukod ing makapangat mo king kakulangan ko. Ika mong bukod ing makapanakap king kamarinayan ko. Ika mong bukod ing makapibangon ka na ko, iba't king pangalugmok ko. Lalapit ko kaya ka, kalupa ng San Pedro, inyang pepakit kakaya, at may bugyang lumbog king dinena. Inyang inagkat mengmengan, at may pasyag pa si bayo king lugod na. Sumangid ning gewa ng pamaglingad kaya ka. Lalapit ko kaya ka, antimoretang alagad king Emmaus, ban kalupada, akayabe da ka king paglakad ko, atalastas ko ing sablang mga palyari king biyeko, at ban kapamilatan ding banal mong amano, ing puso kong dirimla at daralumdum, mikapaliya at miyaslagan sala, at ban akilala da ka, potang kasuluda ka, at merinan kong sikananlo. Marap pa si bayo karing bagay at tatakasan ko. Susuko ko kaya ka, o apong mamakalulu, ing sablang kanako. Uling ika mong bukod ing ginuko at Diyos ning biyako. Ikang mabibye at mag-ari, kang bening impa at ning Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Amen. King lagyon ning impa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen.
Maya payabak po kapatid kang Kristo. Iabetala po keng misang itir ang makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Mary Victi de la Paz, Agnes Maliari and family, Emer and Lydia Paras, Rex Villanueva and family, Vicky Aguilar and family, Emer and Lydia Paras. Aliani G. Antorno family, Amelita D. Balyeser, Dr. Conrado Balyeser, Josefina Ricafort, Cui and Pitang Narciso Children, T32 Dental Clinic, Lydia Paras, Lord Des Pineda and family, Teresita M. Yalong and family, Gabriel Angeli V. Lopez, Dario Abawag, Ian Alan Constantino, Willie Lingat and family, Julie Lingat, Carl Lingat, Joel Austria, Risa Austria, Kyla Austria, Aldin Lacson, Nolan Kevin Sakuma, Edwin Guevara, Rogelio Lacson Jr., Faustino Acub, Ronald Singer, Floro Tolentino, Marian Acorda, Richard Acorda, Patricia Ann Acorda, Richard Acorda, Risa M. Gilas, Raisa Mungkal, Raposas family, Nebrao family, Lourdes Bates, Imelda Velasco, Dent, Preston Dent, Erlinda Liwanag, Enriquez and Tenhueco family, Vicky Aguilar and family, Pineda family, Christine Chua and family, Ronald Pineda, Evangeline Chua and family, Annabel Garcia and family, Maria Cecilia Policarpio Berens Igarashi, Ariel Policarpio and family, Rowena Guevara and family, Cristito Macanas and family, Patrick Jeremy Punzalan and family, Alexander Kakap. Magrasyang kay Baitana pong Emerick Paras, Mackenzie V. Adviento, Junro Soriano, Ana Michelle Nebrao. Sariling kapagnasana pong Leslie Paras, Erlante Paras, Violeta Dizon, Carla Cortez, Romeo Nunag, Ramon and Merly Lemio, Cesar Castro Jr. and Sir Castro, Cesar Castro III and Regine Castro, Fernando Tuazon, Erwin Katakudan and family, Elaine Katakutan and family, Edith Enyeto Yoshida, Yang Katakutan, Bernadette Enriquez, Leonardo Cornelio, Wilfredo Briones, Richard and Chona Yumol and family, Chema Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Goshang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Somalio and family, Josefina Rico Fort, Narigel M. Garcia, Ding and Tess Buco and family, John Paul and Amy Buco, Martina Eileen de las Salas and family, Gerald Sibayan, Husna M. de las Salas, Michael Ian Badiola, Badiola family, Jean Rose Badiola, Joan Santos, Neil Adrian M. Pineda, Amiel Gabriel Guevara, John Andrew M. Pineda, Mac Engracia Santos, Remy Santos and family, Reynaldo and Emmy Santos, Adoracion M. Caringal and family, Emerita M. Vino and family, Aurora Dunca and family, Milagros Jamson and family, Bobby Cortez and family, Elena Bacal and family, Arsenia and Remy, Maria Nazareth V. Lopez and family, Leonilo Villanueva and family, Jimmy Villanueva and family, Evangelina Pangalangan, Marie Mac Angelo Gopez, Marivic Gopez, Leo John C. Macalino, Sakura Arichi Sibal, Risa Gilas, Aaron Rich Sibal, Carmela and Erlinda Vicente and family, Corazon Salde and family, Elena Bacal and family, Arsenia and Remy Bacal, Frederick Raposas, Nobel Raposas, Abet Angeles, Raymond Arcilia and family, Neno and Endo family, Rogie Enriquez, Nielsen Di Mabuyo. Malagwang kapaldanan Dapuri, Arnold T. Mercado, Melvin T. Mercado, Bernadette T. Mercado, Lori and Lai Bulanadi, Lord and Dance Bulanadi,
Julie Salta de la Cruz, Gerald de la Cruz, Eugenia Castro, Macbeth Torno, Edith Mercado, Marian Almeida, Glenda Sardiniola, Ronald Peruli, Josen Ian Poles Mangiliman, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erwin Chamson, Marlon Tuazon, Marin Giao, Lourdes Dizon, Gabriel Angeli Lopez, Ian Allen Constantino, Abelia Constantino, Alberto Pasca, Isar David family, Eulalia Franco. Para po karing kaladwa dari Luela Castro, Manuel Bondok, Elisa Reyes, Pablo Tan, 40 days, Jaime Concebido, Vicente, Maria Ireneo, Juanita, Leonardo de Jesus, Larry Luisito de Jesus, Mario Fe Manangan, Arturo Manangan, Isabel Manangan, Juan Madarang, Primitiva Madarang, Vicente Caparaz, Paz Manangan, Ernesto Manangan, George Manangan, Gonzalo Busog, Cesaria Busog, Amanda Manarang, Avelino Chua, Gaspara Chua, Diosdado Chua, Jolo Lagsina Lando Kaisip, Ani Bert Yutok, Joselito Pangilinan, Jonas Pagio, Romeli Hosa, Eric Johnny Hosa, Felino Santos, Eduardo Santos, Abelardo Cruz Sr., Bernardino Villanueva, Felicito Soliman, Thomas D., Rodolfo So, Nicasio Generoso, Liberato Eduvigis, Cristina Manalo, Efigenia Cuela, Noriel and Kirino Cuela, Angelito and Alfredo Diaz, Taylor and Dominic, George Sr. and Carolina Montes, Melencio and Tomasa Pare, Norberto and Catalina Sicanco, Vicky Manalili, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr. and Sr., Purificacion Ricafort, Jose Candelaria Jose, Adeline Ricafort, Monsignor Norberto Coronel, Constancio Escolastica, Lucia Dean, Lucia David, Gregorio Hernandez, Rosendo de las Salas, Ruel de las Salas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Salas, Isabel de las Salas, Sonny Pinca, Alejandro and Lucila Pinpin, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Nobel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Eugene Buenavista, Luis and Pitang Narciso, Silveria Garcia, Juanario Garcia, Feliciano Garcia, Jose Govinco, Benjamin Sanchez, Reynaldo Constantino, Hernan Nisi Lopez, Remio Rivera, Rosario Soriano, Estela De Leon, Marino Soriano Sr., Tito Saldi, Justin Yutuk, Isidro Vicente, Patrick Jonas de Guzman, Alan Alqueram, Arsenio Bacal, Patrocinio Garcia, Melanio Garcia, Erlinda Cordel, Trinidad Endoso, Irene Policarpio, Fernando Manalo, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Joaquin Roberto Gozon III, Carlos Pinpin, Abraham Guevara, Vicente Sarmiento, Rene Sarmiento, Crescenza Sarmiento, Emilio Dungca, Antonio Dungca, Alfredo Aiston, Amelia Giao, Ignacio Giao, Edith Apunsalan, Ernesto and Aurea Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Evelyn Simbahan, Luz Beminda Tambong, Rolly Ortiz Sr., Sofronio Simbahan, Daniel Miranda, Lolita Infante, Antonieta Gatbonton, Florentina Bingka, Susana Ortiz, Demetrio Lianto, Mariano Atienza, Segundina Lianto, Andrea Cruz,
Primitivo Refundo III, Eduardo Refundo, Lolita Nobilia David, Maria Luisa David, Aloha Eloisa David, Rogelio Lacson Sr., Rosminda Bautista, Zoila Galang, Ofi Lasatin, Fe Villegas, Kuya Chris, Baby Pulga, Elpidio Puno, Julia Puno, Trinidad Dizon, Leonardo Dizon, Margarita de la Peña, Concepcion de la Peña, Maria Acub, Sosi Acub, Angel Singer, Julian Adela, Agnes Basco, Maria Magdalena Mijares, Luisita Facon, Silvestre Lansang, Ricardo Dizon, Efren, Miling, Noel, June, Arnel, Nestor, Don Pepito Sitang Lao, Dominador Flores Romero, Feliciano Virgin, Wilfredo Jesus, Anastasia Sakuma, Macri Malacson, Francis, Gina Manalese, Francisco Manalese, Rufino, and Loretta Cardatsi. Ang popong mapayapang paglalakbe na pong Boy Neth Dungkap. Ang popo ring sa Blancaladwan, mangailangan king pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Reverendo Padre Rafael T. de la Cruz.
king lagyaning pa, Panginoon Anak, Panginoon Espiritu Santo, Amen. king grasya ng Ginoo tayo sa Kristo, inugudan ng Diyos, sa laring Espiritu Santo, manatili at kayungan. At keka antimorin. Kapatid, ng ning aldoy ti, pagmasyan tayo, ing kapiyastanan, ing kakamalkamanan, akatawan at daya, ng Ginoo tayo sa Kristo, king banal Eucharistia. At imurin, panalahin tayo rin kapatid tamong igpaning pamilya, uling aldo na rin ausandang Father's Day, ngayon aldoy ti. Antimurin, balo niyo po ang ngayon aldoy ti, pagmasyang ko yung kanakong sacerdote, pari. At sana ipanalahin tala rin, ganaganing pa ang po panalahin niyo ko. Sana lalo kong sumulong kay grasya na ning Ginoo. At imong pamagsadya tamo kaniting baralamisya, na nakatala pamo ding maging kasalanan tamo at manyatang patawad. Yakastang miyagdanagdaning kapanisyan, magumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu at kekayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at mayayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kekayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos, aginuta mo. In Diyos na may pahin tutu, pakalaluan na katama, naging pahapataw da rin kasalanan tamo, dala na kataas sana, King Bie Alanganga. Amen.
manalain tam. O Giling Yesu Kristo, sambanda ka ikang mabibiya busalmi king sakramento na ing katanong at daya, kanid niyo Kristiya, ikasana ing maging sikanan ming ni Biebi, king misteryo ning kakang panga atyu, adwal miya sana, king igpaming atsubanwa ing pirasong tinape, ning alang paming sagsaga na lugod, adwal miya sana, karing kakaming kapatad, ing metong abye, mitugtog, king malugod na kasiwan, king kayarian, anunok ka, mabibye, kami na ning pating Espiritu Santo, metong muking pa nga Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Migdalayang tinape at alak Melkisedek, aari na ning Salem. Anti na ning pari na ning Diyos akakatas-katasan. Nganang pepanwanan kang Abraham. Manano na sanang i-Abraham. Panwanan na ning Diyos akakatas-katasan. Amiglalang king banwa at yatu. At nipuriya sana ing Diyos akakatas-katasan, aminyeta gumpe, kaya laban karingkeyang kasalang. Kanita pigkalob ng Abraham kang Melkisedek, ing sikapulo na ning sablang pibandyan, akeyang asamsam. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Sinabi ng Ginoo, king ari akan akong Ginoo, lukluk ka king banda kong wanan, angga king agawa ko lang dalpakan mong bitis, ding kekang kasalang. Manibat king Sion, ing ginukeyang palawakan, ing gabon agkekang sasakupan, kasalang king keyang kayupayan, kekalang ipaylalam. King Aldo, arapan mula kekang kasalang, ding memalen magkusalang ika ing karelang saupan, ibat king siguradong bundok ding kayanakan, datang lang anting ambon ning abak ban keka makiyagom. Ing ginukeka at inyang pangako at iti enabaywan nga na pari ka kapilanman king pangapari ng Melkisedek karin ka mabilang.
pamamasang iba't king mamuna ng sulat San Pablo, Karentao, Corinto. Inturo abinye ko kaya kayo, tinggap ko na naman king ginong. King ginong Jesus, kanitambenging may pagtaksilan nyo, kinuwaning tinape, pe pasalamat siya king Diyos, pe miraso na yung tinape, at ngana. Itiya, ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Antimurin kay batnang mengan, kinuwaning kopa at ngana. Itin kopa yung simbolo ning bayong kasunduan ng Diyos at may tatakan king kanakong daya. Balang minom ko kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mangan ko kaniting tinape at minom kaniting kopa. Babali tayo ing kamatayan ning Ginong, ang gaking datang iyo. Ing amano ning Ginong. Salamat, King Diyos. Talakad tapo ba ang parangalan ng Maya Pabalita? Ako ing mabiyete nape at tinipa iba't banwa nga naneng Ginoo. Ing ninumang mangan kaniti, miya kapilan man. Ing ginamanatili kaya kayo, At keka ang timurin, mamasa keng Maya Pabalita agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Tinggap ng Jesus ding kekaldan at salita nala tungkol king kayarian ng Diyos at pepakayapan o ring sablang sukat pakayapan. Yung malapit na yung lumbog, yung aldo, yung 12 alagad, lepitande, at sinabi ra kaya, palakwan nyo nala, ring tao ban mipuntala, karing baleno bari yung makalapit, balang manakit, apanganda at api tuturan, uling mikailangan, iting lugal. Dapat nga lang sus karela, ikayo mismo di na niyong apanganda. Kaya may kibat, 5 lamo pong tinapi ang puwang adwang asan, ing bakalmi. Muri mong makokami ban saling apangan para kareng takal na taong dete. Ating mga 5,000 katao, kareng lalaking at syukarin. Nga ng Jesus, kareng alagad, kaluklukon niya lang, makagrupo, siya 50 katao. May mintula, ring alagad at pepalulokando, ring sabla. Kingwa ng Jesus ding 5 tinapet at mga san. Tinalangay banwa at pepasalamat siya kin Diyos para kareti.
piraso nala at sakano diwang karing alagad, bani pamyedo, karing tao, ilangan, mengan la at kinapsila, labilang adawang kaing ding akatwanra, ding alagad, inyang tinipundo, ring tinape atagan daring tao. Kapataring may babalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian keka, O Kristo. Pakamala na kapatid, ng tayo sa Kristo. Aga nakako po niyang meron din kumpari, 9 o'clock, yung seremonyas. Yan, yung estimate ko, kay Bataning Misa, may ordin na akong pari. Uling po nga ako may nga destino ko kareng mga ari yung lugal. Pane sulok na ning Pampanga. Kanya pinadana ako destino eh. I remember Monsignor Lansang niyang magpares plus kuking kayingin masantul makasagay kayang bangka anang Monsignor Lansang nano ini Pilipinas pa inyo Vietnam anak ako nabalong ating danuman na parokya first time nang may punta kanang pong baryo, nagkaya po maturing kanilang sound system. Matura, siguro, ela makapag-afford masating ang sound system. Nagkaya yung salwanda, itang pekamuran diling mic. Nagkaya po hindi ang mic da, kamulang plaster. At yun ang electric tape, uling siguro mga baksaklo, mga siralo, uling mura lang. At yun ang tape, itang malino, karyang papel na. No. At yun ang kuritas, value rin kuritas, kayang sugat. Misa na lang kayang mic. O ano ini ako, may sugat yawarin kaya kayong mic ako. Halipo lang kaya nga saling aliwa ka niya, nana. O, makakuritas siya. Uling may kakawani yung babo. Ang po na yung kaya, kinlalam. Ano niyang minsan, I don't remember exactly itang parokya, uling takal na ako parokya. Kalululay itang parokya. Magumbisa pa mo yung misa, daramdaman ko na yung mic. Krok, krak, krok, krok, na. Yung diferensya yung mic ini. Ano yung ala ko kakarapat. Niyang may gumbisa na akong migmisa. Ako, kakanya pa yung mic magkaya pa, sasalitsit siya pa. Kilagining pa po ang Espiritu Santo ako, siraya po ata yung mic. Balo may kibat na rin tao. At keka antimurin. May pakailin na ako mo. Malo nyo ako, nang kitang umili ko, nang pindang tao, automatic eh. Balada, yung ginumanatili yung sinabi ko. Yung sinabi ko, siraya tayong mic at kaya kantimburin, ada. Maluan nyo, kaya makanya niya yung the sacrament of the Eucharist. We take it for granted. Wala mo automatic yan mong we believe. Pero pumabahit siya yun. I think it was Archbishop Fulton Sheen, there are two doctrines of the church na masakit panuwalan, adwa. Isang pinuwalan mo rin yan katoliko ka, pa. Nabalitang mo muna, the doctrine of the Immaculate Conception. Yung kadwa, the teaching of the church about the real presence of our Lord Jesus Christ, the sacrament of the Eucharist. Hindi na rin mabayat ng panwalan.
O nangita mo lang, may bait tamong katoliko, na kay, wala mo, automatic na kay katamo. Tama ka sakit, pero sabihin mo ini kareng alawang reliyon. Sabihin mo kareng maniwala kay Diyos. Sara ko atabon tukad. No. They cannot believe it. Anyapin, nung maniwala tam, then let us thank the Lord for this great opportunity given to us to believe in the real presence of the Lord in the Blessed Sacrament. Hindi po yung pagmo siyang tamo, ngayon do iti. Nakayamangot ang laren tao, Father, opo, what lausan den Corpus Christi, ano? Corpus meaning body, Christi, Christ. Ano ka niya po itang blood na? Sanguinis sing blood eh. O nang talagang kinedeng makanya nini. It is precisely Corpus Christi, uling istong tinggap me yung ginu, keng askena ning tinape, tinggap me ing ginu tayo sa Kristo, alang labis, alang kulang. At yun po yung mabilog ka rin, panga Diyos, panga tao ning ginu tayo sa Kristo. Ito po, yapin Corpus Christi yam. Karing alawang reliyon, bigmisa ko Holy Land. Ako palo na old religion la. Papakinabang ko ay keng askena ning tinape, pantunan detang alak. Ila po alak. Istong communion, adwaing species, the form of bread, in the form of wine. No, ba't maniwala ko kayong real presence of the Lord in the Eucharist? Muna, huling sinabi na ning ginawa. Ketang reading, second reading, may basa. Do this in memory of me. Ketang Last Supper, yung taloy nga punan, after that, matayin gino tayo sa Kristo. After 24 hours, balo yung matayin eh. Palo nyo, ana ning gino, dapat nyo itinting kapigagan ng kanako. This is the gift of the Eucharist. Istong bayang mataying tao, inggawa na at panibilin, ing mawulaga eh. Yan yung manibilan kaya nga mawulaga. Huling ako po, wastang ausanda ko kaya anointing of the sick. Kaya raklan, grabe le. Ing sabihan na kaya ka, ing sabihan na kayang pari, ing mawulaga. Of course, ako sabihan kaya kayo yung sabihan to. Pero I think 90% they don't talk about money. They talk about the family. Father, yan po nga anak ko. Today is Father's Day. Kaya raklan ka rin, Father. 90% sabihin da. I wish na may kaba ko pa biye. Diyan pagkaloob ng Diyos. Ano? Bangka nita pakit kin lugod ko. Karen ka akong anak, kaya ka akong asawa. That's 90%. Yung pamilya. Nung paintulad na rin Diyos na kumaba ako pa biye. That is my wish. Unang ali naman, thy will be done. Makanya niya po yun yung context na niya, maniwala ko kayong real presence of the Lord. In the Eucharist, mapinitang, patang malapit niyang matayang tao, sabihan na yung maulaga. O tining sinabi na, itingin ka na akong katawan, itingin ka na akong daya, may bubuo para kay kayo. Daptan nyo iti, ating kabigaganakan kanako. That is the last will of our Lord Jesus Christ. Diyan po itang matuwa na ka, gagawa kang last will. Itang kapatid kong mig retire kayang panga nurse.
O siyempre, ako sabihin ng last will na, ika na mo na ka yung last will mo, isulat mo yan. O bakit? Matay na kawari ako, migritarya kayang panganars na, huling 66 na. O yan, ha? That, for her, is important. Yung kakadwa, maniwala ako because kitang passage ng St. John, the Gospel of St. John, in Ginoo, niyang manaral niya about so many things. Karakala rin ang tao. Yung pepakanano rin tao. Kaya maghihelyo tamo ngayon, ipepakanano, lakas lang miracle din tao, pamangan na. Ayuda. Nung buri mo dakal desimbag yan, ayuda mo. Ela po yung pagyo kayong bisamban. Makanya, tutukila rin tao. But then the Lord, when He preached about the real presence, ining ka na akong katawan, ining ka na akong daya, tanggapan niya nung ali, may kabiye kaya kayo, may maglakola po. Mga piningausan kong walk out kayong gospel. May paya ko lapang mig-walk out ako. Yung ginutahan sa Kristo, may katakman yung walk out. They did not believe in the real presence of the Lord. At eneman winater down, o kaya eneman binayo itang kayang preaching, binayo, diyang may maglakolangan. O yan, sige pamurin. Anyapin, yung ginawa na, ikit no rin kayong apostol, kayo, mako kayo naman. As usually, Pedro, Gino, kanino kaya pamunta? Nung keka, at chula keka, di nga mano na ning biye, at tilo keka. Napin maniwala kami, O yan, At least naman ding apostol, alam ko. Ayan po, napin I believe in the Eucharistic presence because, nga doon nga rin, and, of course, the witnessing of the saints. Kiraklan ka rin santo very Eucharistic la. In karelang focus ng karelang spirituality. In the presence of the Lord in the Holy Eucharist. Ito po yung balo ko ka rin santo apong santa. And sana po, tamok kaliguan pasalamat ngayon Aldoiti na we have been given the gift of faith to believe in the real presence of the Lord. And I believe the most convincing argument kay real presence of the Lord, I think is this. Lalawin na katamo rin tao, itamong katoliko. Mapanyimbala rin yan, makinabang la. They receive the real presence of the Lord in the Eucharist. Lawentano mo nung akakitay Kristo karela. Whether through this communion, we are transformed. Keng biyatamo at lakwas tayang akakawangis si Kristo. Palagay ko po ng burita lang, makonvince na ng 5 taon na we believe in the real presence. Bakit tamo kembia tamo? Because we receive the Lord na the Holy Communion, we become like the Lord. Mata po nga, bakit tamo kembia tamo ina? Then, I believe na adyang deng maniwala ken Diyos. I believe na people will be inspired also to believe in the Eucharistic presence of the Lord, in the real presence of the Lord, in the Eucharist. Ito po yung message ko ngayon ng Aldoiti. Ipaintagon, Aldo na yung akong pangapari. Na mong pari ilang makapagmisa makayabela po kitang sinabi rin ko, do this, kareng alagad na, kareng apostol na, in memory of me. Sana mo naman, kayang pabagmisa ko, matransform ko naman. And every day, become like Christ. Sana po rin igpa mo naman,
kayong igpaning pamilya. Tandaan nyo, in Diyos, awsa tayong igpayan. Can you imagine? Igpa kayo. You are like God. Yapin sana, kampanan yung masales, kaya kayong katungkulan, di mo ang igpa. At panalain na kayo na sana, dinala ko lang sikanan ng Ginoo. At dakala grasya ban ang kampanan yung masales, iting masela na katungkulan. O talakad ko po yan. Pasyagtamin kay katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Joseph pang mayupayang tutu, linalang king banwat yato at kang Heso Kristong anak ng buktong ang ginutamo. Pengagliking upaya ning Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaytas ya banwa, makaluklok wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ampon me nga mati. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bialananga. Amen. Manalain tamo ang king ginutang Heso Kristo, peparakal karing tinape para karing danupan, at magnasang masanametong karing taong makapadurot, king metong ng dulang, pakibat Ginoo, maging tinape kasana ning biyemi. Ginoo, maging tinape kasana ning biyemi. Itong king metong kasalpantayanan, king mabilog ay iglesia, manalangin tamo king Aldo datang ya, potang ding sablang kikilala kang Kristo bilang karelang Ginoo, luklok laking metong mong dulang ng Eucharistia, inya nga tamong manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong alugod ding sablang susuyo, manalangin tamo king Ingaldo datang ya, potang ding sablang balayan at bansa, atuklasan daing sikanan lugod, king metong at metong, inya nga tamong manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong dang tula, rin sablang anak amig primera komunyon, king banwang iti, ipanalangin tamo ing potang daratang ing kasakitan, manatili lang tapat king Ginoo, inya nga tamong manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king kaligaligan daring daralan kasakitan, pauli ning danop, pagsalbat at sakit. Manalangin tamo king Ginoo, baning Aldo datang ya, potang ding sablang mirinan lang katuliran, at akit dang magalang ing karelang dignidad, inya nga tamong manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong apamikaluguran, kaniti at karing sablang komunidad Kristiyana, manalangin tamo king Ginoo, baning kakatamay Eucharistia, maging migit siyang mabye, at pasulungan na ing kakatamong lugod, inya nga tamong manalangin. Ginoo, maging tinape na kasana ning biyemi. Ngayon puwad wan tamay sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, bigyan mo kaya kami ing kabilugan mong sarili, gawin mo kaya ang tanda, ning kaya kang lugod, usapan mo kaming miye, para king metong at metong kapamilatan ing kayang upaya, ikang mabibiyeming Ginoo, mang ngenit kapilan paman. Amen.
manalain ta maning kakot kaya kayong daon na matanggap lasara panin Diyos ikpang maipain tutu. Tanggapan sa ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, manarasana ang itinape at kalis sa daral mi, datad na king kaya kayong iglesia, impamisan metong at kapayapan at tatalakaranda, itihadon mi, king lagyo na ning Ginoong Jesus. Amen. King Ginoo manatili kaya kayo, At keka ang timurin, yat nayari ang puso yu. makayat nano king Ginoo. Salamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulig. Tuneping karapat dapat at matulid yung pasalamatan na kaparati no mangkarino ikpa Diyos king alangang labos may paya. Kamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Ting talwing apunan, kabang makaluklukya king mesa, kabening kayang apostol, dinauna, ing kayang sarili keka, at ing alang musing a kordero, ing matatanggap aayin, ang babiye ganap akapuryang keka, i Kristo, binyene kaya kami, iting pigaganakan, king kayang pamaylasa, ban apag kalam na kaya kami, ing kayang makakapos sa upaya manggaman king kapubusan ning panahon, kaniting maulang sakramento, bakanan me ing balayan mo, at pasiknakan mo, king kabanalan. Ban ing pamilya na ning metong ketawan, lumakad siya king sala ning metong kasalpantayanan, king metong pamisamak ning lugod. Nalapit kayo ngeni, kaniting makapagmalalang sakramento, ban makisulo, king kekang dulang, at sumulong king wangis, ning sinubling nebia Kristo. Ing yato, maksan metong iyam, king banua, baring kantayong bayong dalit, ning mamaglalang, kabang sambandakat pupuryan, manggaman kapilan, at ngaming kakanta. Tunay kaming banalay pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulit apag para lampuming pabanalan mo sana. Datingayan iking upayan ng Espiritu mo, nang para kaya kami malalang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Paimidaong kusan loob, king pamilasa at kamatayan king wana yung tinape. Ipasalamat siya keka, pirasa na, binyane kareng kayang disipulo at nga na. Tanggapan niyo iti, kaya nga nat kananye, iting kanakong katawan na may daon, para kaya kayo. Makayo mo naman kay bating apunan, kingwa na yung kalis, pasibahin papasalamat kaya kad binyan yung kalis, karang kayong disipulo at nga na. Tinggapan niya iti, kaingan minungkokan iti, ting kalis ni kanakong daya, yung daya ng bayo at talanggang tipan, ngibubo para kaya kayo, para karing sablang tao bangketa, ipatawaran la rin kasalanan. Tapos niya iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
ini, gana kami ay paing kamatayan at pangasubli ng may biyaning anak mo, daraan mi akeka, iting tinapera ng biye at yung kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalarian mo kaming matampang, talakada harapan mo man sumuyo keka. Kapang babaming pagamuham, kaming asanang misulusulok yung katanad daing Kristo, di po na kaming ating metong, ng Espiritu Santo, kaya kami ay igpahin sa iglesia mo makalaganap kay Meto Yato, pamigarap yung ilugod. Kami rin kaya kaming Papa Francisco, kaya kaming Arsobispo ay Florentino, ding sablang pari. Kanakan mula naman, yung kapatid may papainawan at mananayin sabling miye, at sablang mayawang na biye. Tagapan mo sana, king maligayang mong harapan, napakaluluman mo kengan, kaon mo keng karapat dapat, ing magkamit king biye alanganga, makayabay mo na Virgen Maria ay indunin Diyos, San Jose ding Apostol, ring sa balamong santo at tinupad, king malmong kaburian, kay kabaning panahon, puriyan nakat paligayan, ng kapamilatan ng Heso Kristo, ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami at kay pang may payan, tutug ako ng bala Espiritu, pupuriyan nakat parangalan, ng manggaman, king alanganga, Timong meto nga pamilya ng Diyos, manalain taking pa, karing ama ng tiro na ng Ginoo. Ikapos mo kami, O Ginong King Sablang Marok, at malugid mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, king kasapan, king kakang pakalulu, parati kayong may kabos king kasalanan, na maligtas king sablang kaligaligan, kabang mananaya kami ring maligayang kapanaligan, king banyatan ni Jesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo nabi ka rin kayong apostoling kapayapan lalakuan ko kaya kayo, kapayapan ko biya ko kaya kayo, yung sa babalik na ning kaya kaming kasalanan, nung nalawan mo yung kasalpantayan, kaya kayong iglesia, pamayapan may ang pambilugan, agpang king kaburian mo ikang mabibiyat maagari, manggaman king alanganga, Amen. king kapayapan, ing ginamanatili sa kapalan mang kaya kayo, At keka ante mo rin. pakit tangin, may kakanmayat ng tam, king kapayapan, kapayapan kaya ko ngan,
Ngayon, Kordero ng Diyos, milakoking kasalanan niya, tumapalad ring mayaos, kingapuna na ng Kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka, may king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning ngining pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakawlanda ka, bala mo wari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana'y paintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen.
Please kneel. Prayer for Ukraine. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially kids and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Etamo po agad mama ko, kay ba na po ning benediction. Manalangin tam. O ginawing Yeso Kristo, bibigyan mo kaya kami, kaya kang katawan at daya, King Eucharistia, ating metong atanda, ngagyaman ngeni, karakay mo kami, King Bie mo, mananasan ang akamtan ming lubos iti, King Kairian, anunuka, mabibiyat magari, manggaman, King Alanganga, Amen. kay bata po ning misa, tintamong benediction at makuyad apparition. After that, titang blessing kareng fathers, ne? Kareng igpaning pamilya. At may lang rosaryo, na? Kareng igpamo, na? Alwa ka rin ang teenager o kareng babae. Kareng ima. Kareng mong igpa. Okay. Yung ginuman natili kayo. At keka antimorin. Bensin na kayong Diyos na may payan tutu, ingig pa anak at ang Espiritu Santo, Amen. kapadaring misa mi daw na may taking kapayamat ang lugod na ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Si Claude tamo po. O saluta, sabot pa kasi namin ngayon. Nipulit masaman yung isang tisong sakramento king altar.
ngayon at kapilan pa man, igpamit ti kabanwa, mesama niya lagyom, datang kaya kaming kering puminto ni lumog at silip ang di banwa, Inka kanan mi king aldo ibiyam ke kami king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo ke kami ring sala mi keka. Anting pa mamatawad mi karing mi kasala ke kami. Bab maraming kong grasya ng Diyos at tsukeka no kaning sablang bahay ng panamanin mo tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Ito ni Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan ngayon at ting oras ng kamatayan niya. Gaya king pa, po ang anak, po ang Espiritu Santo. Antimoy sa diyam, gaya ba't king kamumulan ngayon, kapilan man manggaman. Mikulit mi samban, ng Santisimo Sacramento, king altar. Yani at kapilan pa man. Ginoo, magsalita ka, ingalipan mo, makirandam iyo.
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedatritui prestet fides supplementum sensum factui Genitorque ausa jubilatio salus honor virtus quoque sidet beneditio prosidenti abutro que comporsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo presistie eis. omne delectamentum mense abente. Oremus. Deus nobis sacram mirabili. Passionis Deum reliquisti. Tribique sumus. Ita nos corporis sanguis tui sacra mystera venerari. Gruncionis tui fructum in nobis susciter sensiamus. Vivis et regnat in saecula saeculorum. Amen. Mipuri ang Diyos. Mipuri ang Diyos. Mipuri ang kasantusan-tusan ng lagyo. Mipuri ang kasanto-santusan ng lagyo. Mipuri sa Kristo Diyos ang buong taon tutu. Mipuri ang Yesu Kristo ang Diyos ang puntaon tutu. Mipuri ang lagyo ng Jesus. Mipuri ang lagyo ng Jesus. Mipuri ang puso ng kakamal-kamalan. Mipuri ang puso ng kakamal-kamalan. Mipuri Jesus ang Santísimo Sacramento ng altar. Mipuri ang Jesus ang Santísimo Sacramento. Mipuri ang banal Espiritu ng Paraklito. Mipuri ang banal Espiritu ng Paraklito. Mipuri ang emananong degula na Indo ng Diyos, si Maria ang kasantusan-tusan. Mipuri ang emonanong degula na Indo ng Diyos ay Maria ang Mipuri ang banal at kasanto-santusan. emusingan ang pangkagli. Mipuri ang banal ang musinan ng pangkagli. pangakagli. Mipuri ang maligayang pangauli na banua, kaladwat katawan. Mipuri ang maligayang pangklinang Uli na banwa, panumang kaladwat kaladwat katawan. Mipuri ang lagyo ng Maria, Birhen na Pangindu. Mipuri ang lagyo ng Maria Virgen ng Pongindu. Mipuri ang San Jose, ang kawagas-wagasa ng esposo. Mipuri ang San Jose, ang kawagas-bagasa ng esposo. Mipuri ang Diyos, karing kayang angeles, ang pong santos. Mipuri ang Diyos karing kayang anghel ang pong santos.
Lokloko po sagli. Maggrasya nga ba po kay katamungan? Ing pangapari ning metong yang regalo king Diyos. Dapat mas lalo yang grasya ing presensya ning biye karing dakal potang makatagkilya biye. Ing aldo iti tutuyang grasya ibat king Diyos, makiabetamo king pangapari ning kikatamong rektor, Reverendo Padre Rafael de la Cruz, king kayang 46th sacerdotal anniversary. Among Rafi, balo mi ing Diyos tunay nakangkatulan king pangapari mo. Uling marakal nakakaladwa apapapan at apakabsyan metong nakabikarin. King Aldo iti paganakaning kapag masusya ng Diyos maganakaya at mapamakalulo, pasalamat kami po king dinake ye ing pangapariyo ke kami bang saklong grasya king Diyos amata sa pari. Amo, pasibayo po, happy sacerdotal anniversary. Luwid ka, luwid siya ing memili ke ka, pari ka kapilanman king pangapari na ning Melchizedek. Dakal pong salamat ke kayo. Salamat po kay pakulul ng Diyos kay Kongan. Ngayon po, usang ko rin pengaring lalaki, muta kay ngarap. Magkataya ka ni Brother Axel Ken. Ikaing sikanan mi, ikaing sandalan mi, ikaing pialimbawanan, inggi aking biyemi. Katawan mong sayat, bitis mong abdakan, gamat mong magaspang, ulining obra. O tatang ko, kaluguran da ka, lugod ning Diyos ipa, ke kami mo pawaga. O tatang ko, o ipa ko, salamat po, salamat, kingalang parang lugod. O tatang ko, o ipa ko, salamat po, salamat, kaluguran daka. Mananayin tamo, ay paring malugod, biriyan mong mayaos ka mo naman, nigpa, at balo mo, ing masela na katungkulan, naning metong ay pa. Pakiramdaman niyo po, ding panalangin mi, yun niyo pong dakal sikanan at dakal grasyang kailangan da man agawad ng masalese
ning karelang katungkulan. Tiyadwan mi, kapamilatanan ng ginuming Yesu Kristo, ang anak mo, Diyos, sumaybi at maagari kang bemo, king kametong aron bala Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman ng king alanganga, Amen. isunana kayong Diyos, may payan tutu, ingig pa, anak, aring banal na Espiritu, Amen. ang kasapan tamang tsong lagining Ginoo, ang mga Ginoo dening rosaryo, manalang sanang lalo ng miyagom, gayang na yung Ginoo tayo sa Kristo, rin kakatamang pengaring lalaki, yung karelang tula, kasakitan at ligaya. Kaya doon, mikap milatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Lagining pa, kaya ng Espiritu Santo. Amen. Ano kaya magkulang din? Panetang kulang. Salamat po kay kayo nga. Naku rin kumunta ka niyan. Saksakan Jollibee ka niyan. Salamat po kay kayo nga.